sui ama. Minim kwa me fan so metimi recover here at age 20. Oh. Ebra me te say abrantie bi. Wa ba be ware ne ex-girlfriend. Ware ni wie ya, me de minim de asi yo. Eja, me broke de enti aye ba betua ye nua be my story. Abrabo, bi bitimi turn your life around unexpectedly. Afedi akoma abubuo eye ya, ichire na me sa te say girl no kra so a wa ma me fa na nkwasma ware na sa egu. Ti asema me kan sisu no say etura bi ade bi wo ha eto we ya na ye. Eye ni yie mu a. Ne ex girlfriend no obe ware no no. Echire yi wa magana mpo aware ni gui. Emo wa ware foforo. Amo wa ware foforo. Ah. Eti me ka de asi asam so. Se na nya menim. Se bi pa na wo de wudi say wani agye no obewe enkosia at the end of the day kwa ware ni begu. Amo akwa ware biema menya abotira metira nya na matira ware ase more than 20 years ya metira. Enti ade betimi to na eya. Te say me broken heart here menya ye at age promise at age 20. 20 years there na promise. But when him say no free one at age 23 and I share my husband. Enti me kan dey say sometime ba sa bre no enka menya hoode e bi enka mentimi anyina. Enti ye can say in the day of adversity Bible say wa hoode entimi anya it means your strength was weak. Etu tie Mọ́borọ Asem your strength will be strong. Sure. Wa hoode be gina eti say wo bimpo ebe ka bibi kire wo a say ene wo no wo hyase wo ne wo wi a ebe hyewode ebe bo adentia because what tie Mọ́borọ Asem eti obapa ene nso ye ba besua de ye besua de na mama fa abasobode ma ye nua bemen wie wa ye na famu de papa o se ye dwumedie se ne esitie enti no ensuo mu awiem o wabere wokwam ba bi owo bike ahodo ya wo fa ye ne mu praje ansa na wabeduru hase no no enya asem ketwa enti ma ye na se na ye mo na baso ye da se papa ye na enet ye wo ba beche no so me gidi ye se ebetimi ahye ye nkomuden ebetimi aboa ye akwanua senyina mu esanse to da bi ye se mfato hunti na ama prison ni nani anya ntotontoto anase ne wura ho ne ho anko akire ene ma bitimi to ya blaba se ma me ko fa duro nom o ko fa duro no eno nya solution no na oba panka ye no maduro wu yanke ete ha ohine yire ye no maduro wu yanke ete ha wunim de da wanim anu ntu beku wu ya wunim de obenya na de kodi eti e ma ne original ye no eno ne nyia no eno no aye se oda na didi chene ye susu yetimi hye ye ho de duru ho a yetimi agina mate Matia nim na brepem no ye de production line no atuja mate wo man komo no ye de fine pa me ma munyina akwa abanti we de ma menko studio B na menkoma menua bema George Cote akwaba bema na me mu akwaba o me hye me yi na me hu se mate wo nka ni ye pa me mu akwaba yo ma dasi ya no be mic na ma me mo eye we de ene wo besra yen ye ni aso na yate se wabra bomu no bibia to pen enne wo pese woni ebedi nkomo na omo tie nyina etimi sua de efrimu na eboa yen ankasa na obia etimi edebo ne bra na runaway producer no so me bana kwa aba enti no Master George ma mesa ma kwa aba biem yo ma yo wada ruma wanya mfie sei 47 yeah ho fe okay waware divorce. Oh, divorce, yes. What were you jai? Yeah. Oh, ma. Yeah, we were 3 boys. Oh, 3 boys. Me manko. Why you juma? Mate. Edie na two wo na brebe na two wo na ye wi ayem pick from there. Ebrenu I think we kind of exact. Okay. Yeah, but I think about 12 years ago. 12 years ago, yeah. Okay. If you be do me no atwam. Na na mo form yinsa na me nye chom mo mienu no bo okay na yenya ye kwa sorry ba ko ntina we are like ye groups ni okay e wa sorry ho mi ankasa na meti abeka do sta na me wa beka okay na sorry nso watesa no enti tesa no kwa be yet say me fie because na ma na for ni omo ntin de bia na me watesa no enti o ma ena ba ko be wie school nti o wie school no e ban say o pese o ye edwuma yi bi
adwuma bɛn radio adwuma yi bi okay radio adwuma no okay nti na opportunity bi buy nti no so opeso ko nti ampa me bua no na e true application and all the call radio station hodum nyame adum so ko so mo fa no as a technical person okay and I start adwuma nti na me ko ni ho o sometimes me ko ni ho kra otumi gya me wo no na ko adwuma me wo ha na me ko fi ana da bi na me wo em se bibi de season me call la pass tina me to ade bi wala pass ti mo ho around 10 honum ana da mo no ba ko no onu frɛ me say me wa hi na me so mu wonya me che area ho ono say na obatesa na me say dabi you can pay me sorry ahaya no me ba me ba ni pa na me ba no kra no ma me to no intimity e twen no ono say you sure say me ba me say me ba tesa ono say obe frɛ me abe on frɛ me biom me wo anti ni pa me ko na adwuma nti na me ko e ko pa adwuma nti bi ko ko mo ma me ye me test there o say me ye nya nti me wie na around 12 on me so ko pa adwuma bi nti me o san frɛ me say o ma ba me ho no mo fie me no me so me si me ni ho wo la pass ho no sa ana say you o an kan hwe no mo ko e nti me wie de me ye nya me ko fie nti ko fie nyumre mu mo ha me say me ma mienu bi aba na madamfo ba ko nka ho wadamfo no a na wanya radio technician no yes no ka ho o ba ya na o che say me ana nipa mienu na ti say o me yesi adifo o ba ya na o say o mo hia me so o mo hia mo Tesan police station me so okay tie ko du Tesan police station tie Sompa ana o mo say around here we me na me so me madamfo pa no I'm so here me too. If you were police station here, I say, I know me pa. I say, I say, and then na I no pay ya. What don't we near bar? Say, we say we pay if you need them. Na ni anu su si a do ti ano si ni sika ya woni dan. Enti ye hwe mu no. I say wo aba ho dia wo na wa ye den. Wa sika no. Me say, ana pa mi mba ho emu bisa no se ma ba ho no so onu ohu mi. Ni nua ba no say den ohu me so me mba ho am so be sure me say da me mba ho awu kasa mu na do kanta back we na edi makotena ase enti wadamfo no nua ba se anopa no ohu se wa pie free dem ho se wa hu me se me pie free dem that day no so wan kɔ hɔ but ba bia na wota kɔ hɔ da bia but ɛda no de wan kɔ hɔ because ɛda na wokɔ pa adwuma dan de me kɔ ba but na anopa no me nya nkɔ unya nkɔ na nka wo ye de wo ye wie bia wo bɛfa hɔ okay so hɔ na nya di agro okay enti ana di bota kanta ba miti hɔ miti hɔ na ɛbɔ for Mr. Say the police ni ba kun dey say around the water ha che wana de ni ba na police ni dey ticket ba ka say asema sin dey ni ba say mfre ni panema no tie fre ni panema no say na de ba na makofa madafo bi scanti no yem fa mi hime ho na bie we no ene di ko shim the next day no pa mo ha no me frɛ me na we ko office no go throw me ni ma asem say ya di ni am ka asem nya a che and all the me ko fie and o ko hwe me fie o san de me buy nti o buy po no wan ka hwe ye be do o no be faces ni wie no an so ka che me say me mfro bi no be limi me say so di machine ye ko fie nti wuni bibi sa nti wan ka ma me mfa me obi ama ba lock no e du fie na me no me hu say sana asen we na asi nti ba ko e fast e ba ho nti ono e di mechi buy no ena omuka so me hwe bi e dan bi ni nti hono mu na me nua no ba se ndi obe den ono be bi ni oba ye no omu bisa ni nsem asema won ka che nse minu makofo madafo bisika enti se wan betia sika na nya ade obe den o me be ni ndia na esika na esika dodo sen sika na ye ka asem e 100 cedis okay, that was 12 years ago. Yes. Nti say 100 cities, about say 1,000 ana. So we share inflation there. Any ade enfan say etisika na wadamfo no so akɔwie na no yade wakɔkɔtena counter back a wada sell ama ade a che esi pe obi mane emayu bail no. 100 Ghana cedis at time 12 years ago. 100 Ghana cedis. Enti mo ho
Afa mi no so ba no omo manu kwan ma na mbeli mi se onko fasika no ye den emransa nti ono so koye no wa ma nti mi wo ho unua no so oni bi nti wo koye wa ma koye wa ma mi ni de nti wa ma nti mo to the next day morning ena we ye sofo ba ko sisi apodi em so Reverend Butchie ono from Tesano Baptist ono na sama sorry na wo kan you When you say me quite sorry, Tesano Baptist Church. Yes. I'm a member of Global Gospel Inspiration. Oh, okay. Oba I no say anopa no no nti asem no. No e ba ne say na me can no say what? I no call office one nti less than 20-30 minutes na frame me commander hono me say say nti ho na osofo no ye den. O ye do be bia na o be in fact o believe me no. And o be far police station ni mo se kwan bi hold my abeka mi fa o ma yan fa kan ko mi nanti fifi on mo mi nanti kofi o kedi kasa sa kan se mami bie ma no nka hwe ankyere no de mi jabi bia bie ma no nka hwe nkyere no in fact o ka mi tie no pa fi ho no man bisa no hwe bisi na mi kasa mi nua no mi hia mo tumi kasa mi ho ti be chero mi ti se e din tokwa boni ni nua mi kwa because omu e che ye se ni nua ba na na kwa ye nti e na me no kasa yi ni nua no mi ni yanku ye but se na e ba ni nti no ohu yo ntumi nkasa mi ho oni mi ni pa o ye radio presenter wow eti ama sese no ohu a ontimi nkasa wo ho enam tade ne na wo se sofo no so tuufo se asam na memmo so o sofo ndi o kan se mami nka hwe nche no de minyan eye wo nwanwa se ogidi ye se ogi ni nua ba ne di ye se wa feska na ye wo nwanwa se wadamfo no gi sa asam ne di yes because obi a oba mi fie etumi betra mi ho saa mi so mi ko ife nti se na ogidi ye se ni nua say ma fa no in fact mo because I mean no bi a I say me nya bi a me nya ade am tumi bisa na o de ma me se me watch me tumi bisa o de ma me na me nti ase say o tumi gina so say am pass me na ma ye de ma wa fa ses ka no sansam na eto wo no ebra na wo da cells ho no edi na sign na ye wo like edi adwene na baba wuti me ebra na wo cells wo ben ho de na first adwumba ko na si meeting first say ni nua ba no we pia anka de me ye no in fact ni nua ba ndie but adwumbi na wo eba meeting no nya wani nyina osofo de me pie nsem o kan kire me tino mpie man twin kwa mbisa o man twin kan kire obi a say de oni Sompa FM ambo bi am wa mo bi amane so bo mo nim pe enti edu bi kwa na ye nkofo won say because na me ni very close is na ye nkofo won say as a mun shedan net say the first na moti no ye mbembiu ha na sansam ni si ye no wan sheda ebi a ama won chen se bia na eye mistake anase bia bibi sankita wudie bi sanko ni mi no ntem biem actually on to ko anhwe mani mi bisa ma asem da na nya le was Sunday school back but sa no mi sisan ma enu tire ma wo free Tesano Baptist ana o da bi Sunday school no na mi no the same way and ma wo free Sunday school ho move to another side wo call another class because na banada so sorry wa na mo Tesano dia me move me feel because na me move fi abeka me say me wo yarefa what to free ho call yarefa saa de na eto wo no e de adesua na wanya wo de beboa obi a otie ye free say entwato so eya de edi kan ansa na abeba so no wo de wo ji wo di say wo amfa ne sika dabi enti sen twato so na yo twato so obi oye wadamfo na wagidi ye ne ko wi ase ma ye de wo call se okoda ma de echi ko pay bill ni ade twa ho sente no edi adesua na wo personally edi nsunsun so de edi kan nya wo abrabo so ansa na ma ba adesua no so so ba nya wo misun say emma
ma sena me ben ni pakra no be ye somehow na se usro ni pakakra yeah some because baby no say me ba me ni uti gona o sorry am person o ye sure say o kwansa na wako okay che say we will kitanya ye ansa na wako na wan be kwa be ka chem so o ti ana bibi wa ha o ko ye na de na ya nti ma wo ya ahweyiye wo wabrabom enam saa intwato so no a intwato se de be ya next time no so wo obi dealia saa asem kro no a ebi emeto apart from that no edi adesua na wo ankasa wo nya free saa because ade ebitimi to wabrabo na turning your life around edi adesua na wo nya free ma obe share with obi a wo tie the mission council um say SC no na ebufuo bi ba me pa okay ebufuo bi ba me pa but sese na me kan so osofo nim ka se wie no sa adwindwi na me dwin se na adwin bebre ba wotimo ho ebi ni se na girl no na so nka bi a wonya no kran ka bebo no yeah and the number 1 okay na be man ka bebo oba na oba wetimi oba na wo de say e ma ya no na edi o as ni pedua no Bible say a weaker vessel no weaker vessel no opa kire ni pedua no dum say ni pedua no emre na ka oba de and because me no na me ni na like no me penasem pa penasem because na that time me amplify na me use me down on no be do mami oh no very good enti na bebia enti say asem see no e chekwa na ekofi a me niama wo niama ni fan koma no aye wo se niama wo dia o yema unya fana de mpokoma asa na ne ho aye wahi but say some ka so for ni me ka say no e ma me ba fom na me ye de ono so kan say ampa so me ye no ono nka sakra ntumi nkwadwina obi ani man ka che obi say ma ye ni bibi mo relationship ne say me boasa de ne si ntia ma woni ne mienu ma yon kofa relationship na say asay because me nua pa me ni ka me ni yo group back e o bati ntumi ka say yo ni nua no ka su ka yo ga group ni on say de bia me ka say relationship se nipa mienu apam nyame ka mo bomu a osefo no on say Bible se mo be boa mo ho amamadi otimi fa bibi so no abo awuram yeah se mo amamani an na ho relationship ne be say yeah ebiti se saa asem ye ne nua bai kokae se wo hu se wa pie free dem ho na ne sika ayere nti omugidi se wo no wa fai it was a trap of the enemy e wotam for no fm ena edi ano pere ebi me ko no kra bia ono na ko first ka no ena wo pe obi di ahye no nim se wo na wo ta ba ho enemy no ayusu saa de no edi atemu mienu so ntem eso se de na nka mo siti se onua no oh yeah ebi anka mo ba boa mo ho amamadi yi pa ebi anka mo be go far enka mo be come anim wa brabom but unfortunately saa de na esi ye no ama empapa mu aba emfasodie bi anka no benya free wo so no sese wanya enam fasodie bi anka wonso benya free no so no wonso wanya enam saa de na esi ye no eti o story me gina so e de atufo say eya relationship mu no ade bi ba issue bi e beba no yen tackle issue no yen deal with the issue yen get it to the root cause of the issue yen fan solve problem no na relationship no enyina yen ma eni kwanse yen ma ho kwan ma bibi ebe wuram saa de na ba ye no aba betetem ntem oh yeah ama nke nuafo pa nipa amodom ho pa edwuma ho yes eso na nka bia ono so kra anka oye wunu nti kra na nka wobenya adwuma no mehim pela mpie hu na opie wantimi antenem ebra saa de ni sie na ma wunya oyawdie bitia na na se bia wasan eni wabedi nkomompo akase ominua we de fa cheme exactly but bibi saa ensi till now ena wonso wantu na mo bia amfa ho oh me de me fi say on say ewiase obi wo ho a na edi obi ope gap ebia ebi no hwe maybe he wants to be alone until or so ja no so no can feel say ebia me no we man ye and I said me man ye na he wants to come back because the other inside can say three the other one no fine only fine yeah what that's you free yeah okay
ya dance so be share wo story enche be ma tiefo abam na emom no memfa akonya isu na menka asem bi emfa yenua George Asem a wode aba betudwe na memfa enya futuo relationship a enipa mienu etie relationship a nipa mienu mu dinkita ho Bible will read Ecclesiastes chapter 4 verse 9 I will say two are better off than one because they can help each other to succeed. When one person falls down, the other person will be there to pick up the person. The Bible can say nipa mienu mu na mamoba boaboa mo ho amamadi yi. Se ba ko tofo mo a ba ko ebeba no aba be so ni mu no asoro ye gina na so. Ebre bia nipa mienu be ka bomu a mo be boaboa mo ho amamadi yi. Asa wo ye boafo ma me na me nso so me ye boafo ma mo no. Osafo no wo bowuram. Na kwan wo fa so bowuram no se ya mayani anna ho a obenya de wo pɛ no ama ye ntem ate ama nka nhire be firi me so aba ohene yere so nhire be firi ohene yere so aba me so no ebe boye me yenu nyina enam se ye hu antera sa de na be sra ye no ade bi e beba mu me yenu mu ntem no mema wo fato ho yenya hwe ye fi se relationships are important onyankopon ka say it is not good for a man to be alone enya ware yanko a o abrabo mu kura enye se nipa wo nko a obetena obia everybody needs somebody. Everybody needs some. It is not good for a man to be alone. No. Enya ware yanko a wo nipa no wo hia nipa wo abrabom. Nyankopon kura wo sane ba asase so a wo ba bewuo no na wo hia disciples o mebeboa no ama sane suade hunu na bam. Nanso the moment ye nipa mienu be ka mo ho abom say ye adamfo say ye adwuma say ye partnership no say mo amamani anna ho a osefo no bebo awuram ama mo ntembete ese mu di hye mutirim say emfa hu ne de besie ye ma ye ntem ente da mame ma mfe be ma no kwose ama pe no na akosua mom ne ama no eko sebio enyanyansa ese se akosua ne ama hu se da bi boy no wo ye fraud wo ye nipa bonini onye nipa papa wo bai se wo ba betete ye ntam ba to na bia enam nyansa ye ninti no na wo ba no wo bia wo akosua no wo boyfriend na akosua ma no pe no ai sese nka mum yenu mo ye wo na ba ma no mutu ne se banche no na wo momu ne ama na o twema nso ena wo beje me boyfriend free me nsem ena beje me boyfriend free na ba ma wo timi kwose wadamfo pe wo ye ba ma sese wo kono won ho Bema wotimi kwase wadamfo pe wo ye bema sese woto wadamfo totwene for onu koshini bema we ena woto wadamfo ato akyene for this fraud na ababedi uhamo edie ma no mu hunu nyansa momfa nyansa nante emema no so momfa nyansa nante mema mienu mo ya adamfo mo dom ho mo pem ho asem ne mama oba bia betete mo ntam wo girlfriend no de ne ho akwahye wadamfo no ama ekwo wiase wa ba be ka kire wo say wadamfo na ba be se me pe yenkwahye mu a yenhu no na girl no wo boa eyemu mienu no opese wotete mo ntem ma mo mani ana ho nti na yonkofa no na asai yemfa nyansa nante ema mienu samonam na se wo hia ba ma bi no so obe warew na wo te se sa ba ma koro no ano wakwose wadamfo ne pa mo mienu mo nya one na sa ba ma no mu ngu nanim ase mu namfofo ne mienu na ma ne Akosua na monye one na mungu sa ba ma nanim ase mun shada mu mienu mun shada ntrase na mun shada mfra no emetre mfimfin na mungu nanim ase se na ama be ka chem se wase ne pe na mu anim ho no wonka no kora nkyira mo sa mo ye mema mienu so na mo ya adamfo ena girl na wo kofa na wo girlfriend na be ka che se wadamfo aba be se ne pa fra girl no wo wadamfo nanim na mu musa no na mu musa se e ya mpasa kwa me aba be se wo pe kwakunie kwamenie ye busaw na mo ne menkotie ga ne de no na enkoto relationship ne ntontwene the moment anipa mienu mo benante no osefo no soma ne ma se mete mo ntam sa ma amfa nyansa anante a da bia de wo pe no wobenya na especially ema mienu amonante emema mienu amonante ade ba ko osefo no betimi de atemo ntam pa no eye se wo besoma ba ma bi ana se wo besoma wo ba bi obi baba bedi wadamfo no konkonsa kire wo we musa ninti ai wa beka wo ya kire me Akosua beka wo ya kire ama beka wo ya kire freni pa no wananim no me prove nche wo sa ampa so kan because e bia ya soma no se wonfa konkonsa no emetete mo ntam yemfa nyansa enante utie ye nua George Cote story ya ni nua ba no ka woni nadamfo no ko mo yi te se nua ni nua nadamfo ni nua ba no
ɛna wɔno ɔsɛfo no fa ne so de te ayɔnkɔfa no ntam ɛnɛ ama wɔn nyɛ free te sɛ fɛs no wei nam ne baabi ɛni kwansa nkɛba saa yɛn identify nipa korɔ no a ɛne adeɛ na da bia yɛhyɛ da soma sɛ mɛtete yɛn ntam no na yɛn deal with that issue frɛ girl ne ma ne mmara frɛ boy ne ma ne mmara yɛn nyinaa yɛn tena se don't throw your friend away sometimes you need to defend your friend because friendship is not easy obi wɔ ɔpɛ wasɛm wokɔ hyɛ obi na ɔpɛ wasɛm na ɔhene yere ɔdɔ a mɛntoto no ase ɛma biribi ansɛe no na mo nyina na mo mfa mɔborɔ nti ɛno ne adesua a memanya free George story na ɔde amayɛ no entem eti ɔhene de kakra wobɛka na enche yɛbɛkɔ akɔbɔ commercials na mama George na se metwa to aba na afei yɛma afrɛfo nso abamti mama fa production line no entudwa sɛ de George abɛka ne dia me nso so meka me die yi a ɔhene yɛ nyina yɛka yɛ die yi bɔ mɔden ansa wo nso wɔ bi a wopɛ sɛ wode ba Mọ́borọ Asem yɛ obi asɛm so a ɛyɛ 050 9438463 050 ɛna George abɛhyɛ ne lessons emu dɔ ɛno na ama yɛnya adesua de bɔ yɛ brɛ yi ɛyɛ false accusation a ɛto no 050 9438463 050 9438463 tro number ne to ɛkyerɛ frɛ me producer na bra show no so na nso bɛka wo de na yɛmfa nsua de mfa Mọ́borọ ɔhene meet you nyansa onim de ne unyansa ma me Florence obi ni baby obi ayenchia na wie on the boss anyum no ho se on the boy o si nyansa sini dan mo nyansa ato ne pono o tie mu fra tete kwa enti adefo ene ahiafo nyina da momra me ento nsa eni nyansa aduane wo Mọ́borọ Asem dwumadie so e wo Sompa 106.5 FM Accra and Sompa Friday worship on ability worship yeah party training me voice Marco yes eni pa hie nyansa wa brabo enokre sa wa fa nyansa anante a obejimi fo obetu na mo bia match obejimi fo se de wo kan enokre because yes wo yonko bi sini wonua enokre pa o baba why nanim say bia na ba befa sa ye nua be me ye ne na interview a wutim wasa wo sake waji wo nua no e di achemi eti ne ye hie nyansa no sa asamo ba ye to ye boase na nka wo akwanya se obeka bibia ache ne nua ne se wonya to boase na nka wonya hwehwemu sa enipa no bi o wa ye mu bi sa na yete asamo aba wate asem no onfre nipa no kola misa ne se yete no wa take decision enwie chen san ha wono a na akɔha saa na danfo na ase ne nua na wone no edi saa de no eti ye ka kye obi a wotie awia se asem ba to bo ase asem ba to bo beka na asem eya to bo sa asem ba na etoda bi na se wugira nkran ne mu tete nkran ne a eya na nye wan hwe ye beduru akire no na wakobu ntanchia ntanchia so de nyankopɔ korampo no wonpɛ enti se be ya yonkofo ya se be nu so a emia enka woni ni di ni tiri mu po ho nkomo anase wo mo betimi afa adua ma abrabo no akohare so de amom ba because entemtetie ba ye ewo abotre ye ni nua na anya ewo gidie ye abo anya ma ne yonko ni nte no ene ko wie senti e ka kire obi asasa wote wa abrabo se BBC anya abotre na BBC ma ko se do sikan no freni pa no enokre freno na bedi konkwansa se men kan kire no nka je di ntina mpese me ka kire no kan na tia na tia se wo ka asem fa wo ne wunua ho obefre mu nyina meet ayan so ofre meeting wo boti asemesi say wo se ma ye say na say na wote wono so ti wo bi nipa kro no so ti wo bi ene ya ka nyina ti wonte yiwa no asem se de sitie no wo ya na nya sa na me kan se nipa no wo ye trofo se de sa nante wa blabo mako ebetimi abo ama ya twe ye ho afiri eniema bi a ekye betimi ama ya jimifo anase ebetimi ama nim gwase anase fere bi aba be bunka ye so eyam papa na eno so aba be say relationship destiny helping relationship okay na destiny helping relationship wo shebre boafo pa onyame ayonkofo afa no na onyankopon fa nipa so na buo nipa wo the same abonsam fa nipa so say nipa na nyame so fa nipa so na buo nipa na wan hwa wo boafo ba osefo no hu say ye wo boafo pe na wabam konkonse bi aturo bi asemanya no kure ego bi pride bi wow no dia say sa de pesa me nkumnya bi ahohyesuo bi e woni nti na akwakofo hawo na ediaba
ma yahume so nie nkotie nkrato emra Marco wasem ya wo kan ye wo de eta sa wa hwa where they are kind of joy 3 letter words sanso na cry ekita 3 letter words negativity 7 letter words your possibility wo and so the same na length na wo ye wo love wo sanso na wo hate say wo there are some near maybe wa brabo mu a we say na I say bonsam toto nyame boda pese na bonsam so to bi onu bibi your friend nya banyansafo a obeka say hate no Daniel I love be love no so I hate be wi akire no na wato diamond watwene akwa akosesa abo na dia ba begu wa brabo so enya fa so bia be sa mo oboka ekura sa dia kan because bola fo mo ba be ye bola sa abo na be sa juska ma me entie we say mra matenti e kwakutia bantie ba na yene Georgia we ni amamo nso so mabam e secure sanitary pass endpoint homeopathy clinic and a Hajia special local foods and a ebo ye chidom ye production line no e 0509438463 0509438463 ye home so ye besamba sisi ya Kweku minim so ayeshe me cry man nane now so ebony show one Embasso Malehon Sepeno Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, we got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on but double dose got as a condom. Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic wo konoma boy hia na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nko wo mu je bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni faso wo frama saman so na ba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st mejune me ho Mọ́borọ Asem yobi Asem ha ye Sompa 106.5 FM ene enu abema George Cote ene wobesra yen de to numre bi atwa 12 years ago woni ababedi hu nkomo ama yapemu adesua ama yenso de atoto ya brabo ho ye be ya hweye ye be hu no nyansa ye de anam obesisi ye enche ye be ma tie for mabem lines ye de be ya adwuma na wonso de wadesua kakra wonya de free mu aba free no story a George ni ye be share ye 0260 196064 0260 196064
02601960664 na 0260196065 0260196065 and 0260196064 tie number ni biem na troto na brem ni nyina yensua de mrum na sompa de de sompa na ye de brewo e market apa 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 George mami musa ebra unexpectedly won share ni mu na ye ma wo koda pre me fancy cells e ma de chi ye no sa na dwo no de na ekoso wo adwunim everybody na na we na wa bebre because na first let me say because now asori so na ni pa okay na me dwin de nkofo ka wa sorry okay ma dwin nya wo asori de asori fo be ka asori fo nso de o mo pe kasa nti in fact sada ndi adwunjin de bebre na no sun biti wa na me sun kakra wanda kakra e na wo fo no do sompa now one girlfriend na on say na you asori ko mu okay wo drama you we mu nti obi a na like odi like odi ade ni na nyawa we sisi ha asa sorry no we panyin fa say panyin wo mu anesa because wo we mu wo kuo we etisi e beti bibi santi wo de wo da wo nyina de na e na sorry for beka and revision no di me call graphics I don't know the call naft the revision no yo papa George e beda say ene wo ba Mọ́borọ Asem ye obi asem so na wo ne ya ba besua de abom wo story no am ye hu niam etimi tu nipa unexpectedly say won hwe ni mu na niam etimi ma adamfo o mo ntem timete na o mo ntem eye basa ama ye nyina ye ni beda ho bibi say esi a ye nyansa kwan ne ye fa so ene ye ka no em say wo hwa wadamfo no na he was torn between say obaji ni nua na di ananse obaji wadi and at that time no hu say bia ni nua na oji ni di ni nua na ye ka no kure nenso no na nka de obetimi ayi ne say nka obetimi aka say o 100 Ghana cedis this kanso enye sika bia eti ehu hia say bibi say mpo asia mekobo police fo amane ema police fo be che no yebetimi aka no ofie ya wasem bi wo ha ye ka na fie eti na say wo court cry wo ADR ho because onu misenya asem bia na de ba court state court no be nsem ne bebu afaso eti e besre nuafo ene abusuafo amutie sese bia bibi no obi be kan asem kire wo a because me kai obi a oni na kwala tie na wo se na kwala na wieska na wanya botre na wo fa okra e de bo na kola ne dua wow okra mu a twa okra ti to so na kola wona ne tie na kola no se men fancy ka bia o se de bi me se wa fiska no me no nko na wanti wo no wafa akola besu bo dua e twa okra ti e de to so se enya no meni akola na chi owie no opamo akola no ma ne koye no bosumi achi owo ne dem ho hwehwehwehwe ne emamu sika na hyehui sika no osi akoda ne faaye no ohene yire asempa no kurase mesi manim na meka kire wi sika yi ene eda hoyi ohun sika no ehuni wo ne feriye efise bra o kan se sika na yira no a wo bon tutuo eye dedema omanfo ebo otwi ne trada ebe hweye na wo se akoda na awi aburu akoda teenager egu suo egu nanim ase wie yesa aburu nua cha wo kanati ade abufuo nko a ye wo bebi a yenya abutire o ade abufuo nko a akoda ketua wo ye teenager wo ne tie wo si usika ayira akoda ne se nyo no ne faaye se impo etisa akoda ne faaye etisa wo ba wo be buru ne nua echa wo krati de aguso eya wo ba eti di akoda anya bi da ne se wo bokro no mpo di akoda anya bi da na se wo wo nkola abremu nim ne wo yeye wo ma men kwan mu na ma wo wi aye yen ka se yeso kro no boso na mom se ade sie ya yenya abotre sa ade sie yenya abotre echi wo hwehwe ne yema mu okohu sika no anam se wo pentokwa na de oya akoda na omukro omwo ni kurukura kan wantie obi akan wantie brudua de okra titwa so no na e na ni wunti wanka ene wo de hye ne ho
Wo sika no wantimi ameka. Esese nko fra akoda no wo pa akoda ko buko todwe wa akoda nanim ka chem se fa me bone che me sika no se nya wona wiaye me hwehwe me ntuma ni mako hu sika no woni wo ne pride nti wantimi anka mu ne kure ene dane ba ne so dane ba ne so mami na fu sei mami na ne nan hunhunu yi mami na ne ti hunhunu Edrimbre mu ayedi omudini from church to church da bia me ka se enipa be brebro mu bre eye bone enti obi wo ho a esese wo di kan pa nanum pa mu ka no kora no e ka ne bone a waye asofo no yade ya munya abotre obi ba se yare bi na abubusa ne se die bone na wo ye yen ka se yare nyina ye bone but dodo na ye bone because bone na ma wo ho kwan emo osefo ni timide yare ba wo so eye niema mako obi wo ha ye de ne ba busansa ma me bone ba na wo ye ansa no ma ye ni deliverance papa bone ba na wo ye ansa no ma ye ni deliverance afa mu aye den no a wo free mu no ansa no wo beka mu ne kura kire busuafo se mfanchemi eyi akwala no a me kan se wafa me sika no me buru ni dua no se na enyo no me hu me sika no no msna na hu ya wanka na wan pride nti se wo be fra akwala na pa akwada ne chawa bu kotodwe wa akwada na nim nti no wanka na kore ekebi kura nka wafu no na ehunhunu ye ne wuti na ehunhunu ye no time wo kan mu ne kura na ye too late ma me no wuyi owu jana ikunu ne ma ho obi wa wo kokoba a chen tsunami adie woni bo adie bi so a wo kokoba wo chen tsunami wo chen earthquake wo be ye me hu wo bi a wo buru nua wonya kwantenten da sa wo nua na ewu ana me hu wo bi a wo mfa mbone nche a wonya asumdwe da ana wanya enigye wona brabo mu da enigye e wo ho ma wo mo mutimi de bone che ena enigye e wo ho ma wo mo mutimi gyan ne emam enigye wo ho ma wo mo mutimi bu wo mani gu ne yema so ena enkwatenten e wo ho e de ma wo mo a wo mo muru nnua mi hu obi a wo buru nnua obi oburu nnua bia da bia nnua na nya no one day benya no enam se wo buru nnua obi ye na de a wontimi fa nchenti one day dua na wo bone benya no no ankasa etie besre eya yenye boko yemfa bone nche se obi mpo a na wonua afa wade enti wonua no wowu amfa so be na benya free so sa akwada ketwa no na sa akwada na sa bre na wo buru nua wonya 16 years no enti sa akwada wo yemfa se mpa se nko fa wo sika na wo de che na de na wo de ache enya nkwada asem ni jimi nti na ma na yesa enya tia na wo betia no empo se wo wi a empo a batanam se bionya wo banti munim se wo dumi na kuno bate ko wi ase ne wa na nya wo enti ka wo banka wo be dumi no wo kuno eto hene meka de asiso yenya botre yenya hweyi asemba tobo emodua nipa no wo a ana wo sey mfa so be na wo benya free so obufu na okra no ehia ensi wo sika 100 cedis na ayira no kwa no aka se ebedi asem oyine de mema o man fomrem yemfa production line insan tudwa na yema etie fomrem 050 we no ye production line se bia pese wo badwumadie so se wo ye obi a amane hunu bi ato pen am ye de watom pen e bia wo ye ex convict wakoda prison pen na o pese wo kan o story a bomodia se won so beje number yi a wo de beto a wo be free ye be pese enu bedi nkomo na wo edie si die na siye ai nam so ma ye chi wutu na ye wonfum so anase na enyam wonfum so eti se wo nua ba ma bi nua ba bi ebre bi amane hunu bi to em ye de ukotu prison be kan wasam awo Mọ́borọ Asem ye obi asem so 050 9438 050 9438 na sabre die lines a medi ye adwuma no 0260 196064 0260 196064 iti enkofa de waba na yene ne nkasa 0260
1960664. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me patch your friend say. But your family is in the catastrophe. Yo. Ya mo akwa baba Mọ́borọ Asem yo bi asem so yeti o. Mpacho, if person be saying near them and say, Asem no see you say some emphasize because Asem no can I say nim you sign am person. Oh, say no de enhyeda baby kura si ye ne de enhyeda nhia. Adesua na odi abrɛ no ene hia pa. Ebi ebetimi abasa wunim no kra. Mpacho na you can say one cafe boy ni yana ba no ana one cafe no ana. Okay, mebusa na ma George. Yesi me musa wo say bibi sa si ye no girl no one domino one case no. Da. Man ka bia. O say one case no one ka bibi one ka no mi bia. Wo mu say ye ne ya. On de band team say girl no hia na nka obebo no. Ende ye wo kan. O say band team say girl no hia na obebo no nenso sofo bia futu o de man nti ne man ne jaye. Medase. Memfa de oto so hello. 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 Yenhwe na hello. Hello. No. Good afternoon, me patch your friend say. Ato Moses ni. Yo, Moses me patch your meet you. Brian Asem amama kai ma Asem bi papa. Na me ten step madam thing. Papa nso no pay officer. Quick, meaning so I shit. My crime, the whole time you dream school fees. They consume shit to cry and you man. Brave school, me buy some mammy cannot fire. Not also to kind of feel this kind of two on a bed. Sompa school, because spending 3 months as I one day, Papa see general cleaning or demo. They cleaning and they could scan on mammy bed as say. And Akosua. Mami very from Punko to do when you want Papa and Papa say, and my boy Akosua cobre. What is a me dining hall, me chomu did you na me pantry boy somewhere, and no struggle there now. I said in chat to say, yeah. They say, Mamma, no, me feel me if you come did me money. And I'm teaching my money. I mean, I'm say, often check, and the vengeance is of the Lord, and vengeance is the womb of time. Bibia nyambe danas mama nyame se ona ofutupa mo de mai de bia yate yenso yedase eno an yepe se mo de beye adwuma na mo de abobra fa de oto so 0260196064 0260196065 hello Auntie Akosua. Yes bemena I'm original one doing nyame te chuma sompa yo mate original yenkwan Akosua nyame nshiramu Amen. Now you react more kind than it 12 years. That's not okay. A bit to me. I made the end of young Chimenzo no. Koya says I would not finish say wooding. I am yapa or my minute yapa nyadam for and I'm no your boy on and I will put to our kind of moon say that do not man cabra won't your coy and him. One is to me nyambotre. Nanka mi jevi pia man ka bi anka boy ablabo medamase Matia sepa Matia disua na wanya free mu no emudu anka sa me ne wo ya adwene 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 abotre ye virtue bia esese wo bia pre enya abotre ye virtue ai esese wo bia epre na onya 0260196064 and 0260196065. Hello. My many a froze and I'm free here. But you're from a court. That's why you are for some young quay. Hello. Oh, now it's an unwebc when you're but hello. Yeah, me patrol. I fed you in patrol yanko. Behind and you friend and Mrs. Smith born because Mrs. Can go on some kind of fine. So no matter about me. Tell me, I imagine say, Abu Prana, yes, it's less on it's not to show it. It's a young friend and
Okay, dear, my ugly master. Into the Diana, same but Mate me so me dance pa me no ya adwene wa nya bote kire sika no wo check sika no sika no ye pepepe o check sika no wo betimi a check sika no aboafo ni so na me se nkola brem sem bible si jimi bata akoda akoma wo nyansa ba na betene no eti nyame no kra wo ne gitum say obi aba wiase wo de adamic nature sinful nature na eba hello me ba cho ye fra wo say yo abena o free here yo akomadan Sompa me enti o te pa cho mi ya ba na so makaya no no ko me cheti kana woni mi kana che ho ma so eti se ka ba won se woni ni pantem na se wo ye ni pa wo abotra na wa tra se amma wa koma ba fo ke no ante wo se woni obi ye bi no pata wo no se wuti abia cha akoda na se patience a virtue kesi ese obi apri nya bie if say wunya bie you go far ade betimi de waba fom eye wo hu ade na wo kokko osoro den wadwene nya adwuma every time your emotions are high your logical mind no e wo fom it is say wo ma watenka ne ba fom ansa na ba bibia waye abufuo ma nkrofo aka nsema me yeyi wo modi abufuo ma obi aware yagu abufuo ama obi ne sika bi ahre no opportunity bi ahre no ade ntia wa nya abotre esunko nya abotre kakra bi anka ka bebi anka esevu no eti ohene ire yebre na so na yebefa konye nso na yenua George memfa de otwa to okra na yemfa nwie hello me pa cho fro say me pa cho fro me ponchi me ta fluency yo wanchi Sompa yeti o okay kakra me tinya kan se ade we na ha gini na ajana ya da biabo omo akutuko ono zo anteni temu kan na ren abuku ti ade ya ikijade bara te 1 2 boa wo be ye kro na wasan aye huni pa bebe wa no abuku wodi bim kro na ba be di fo be ani kwa so ko ba je ka utu boa eye ya ka we nyina mba nti we nyina se krem se abuku ba mo enche wo di kaka na enche trebe ya o betinya control te wadinya na abaye kudia ma o kada bi na de fusa bidake mate mesume da sepa yemfa afrefo no ensi ha ohene ire content bi akopie kotia ha ne de Sompa Mọ́borọ Asem yobi asem ebesie topi Rebecca o se 20 years na wunya boga na obewale ni ex na o se we de na e odo fever me da na ze oche and o se Nyankopon shaw pastor Akosua o se be ma obakwa kwase ma mie no pe no e be ma na ye bonsa ai wa ba mo tem nya se ya akase aye ho atamfo na ya ye kwo ye na ye nua be ma bi Emmanuel kwo or say sweet sister or say or ne wo so problems or how bebre your person one wo che na or Elmina ba se e ka say do tade or so benya wo number 19 pa cho me so me de ato wa ma say production line no o be so oni anti Akosua e kasa na wa free production me de ato Facebook woni nti wa pese woni anti Akosua so e kasa bia no e 0509 438 463 0509 438 463. Oh, you obi by my memfa no tew na yebre na so but say the no si gina so no hello watch it hello me pa cho ye fro say me pa cho ye fro me Asamoah yo Asamoah free he me ka te Sompa yo ye ti o bra na Asem na wo kan yes aye and e futu amode man na ye pa se du be bi ne se ni pa wa nya abotra obeye die ni kwa se wo ye nam abotra wa nya nti e ma adwuma pa na nka wo se ne nsaka no e kokofere no nti sofo na Asem a wo kan no senka wo tie be se na wo tie enso na akoma e wo ho nka wo bua wo nua no e ma wo nua no duru be bia no no kwa akopɛ radio station no na abua ma na ko ne nsaka council opportunity aba pese se won so unya abotre na nka wo je ka abotre nyanti ama won se ta de no asere ye da ma se pa ni ofuti se ma mo de ma ye wo radio
mate yenso yedase ohene yire fa wo de ne bra na Derek de na me di wi o se o my good afternoon ya gene so ye de tiefo ne ahwefo nyina nso ase ne takwafo takrade tachiman doma ene nkranza Sompa fidie ni nyina da efa so ntie da ahofo ni nyina nso asese da omutie maame mate menso me da sipi nti we de se da me de to ohene yire nim kwantinti bia kopie kotia aha ene nso ya ba besua de ye befa konya so na ye nua bema George kote ya da na se George say wo obi a be chia na you okay so you okay ye da George asibebre send then so aba be share the story with us na futuo ene na kwankyira wo de amaye no megidi se obi a wotie ye bia wa benya mu adesua no so e de abone bra sa na ye pe won so de ato wo said me kan me de broken heart na menya ya the age of 20 no won so wo de a fabra na ebeka 0509438463 0509438463 wo fra pambefa na woni watwetwe nkomo kama enti Mọ́borọ Asem yobi asem endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin to nsafro sebra na kronoma boahia uduru ho a na bibia koso kama pa ena sprinters nso oho tema community 22 ko wana so hotel nche ho na obi ho no secure sanitary pass ema ya hotoso ye bambo a ejina yi ankasa ayeni ho agro hajia special local food and also so edadin eduane papa fie ena obenya yes sorry suina for God and country Professor Abuchi eba betenase no also the for God and country aba enne wo ma hihye dwumadie in such a way say obenya mfaso bebre e de afrim emu ayede medem abadwafo nyina ase yada George Cote ase yada Augustine na social media botena kire medem hene yira ase Jeremiah Simpson ka production team no ho sanso ena yada apam so ase wo nyina aka ho ena ema Mọ́borọ Asem ayobi asem edimu ya from Akosua go abodwo betimi afrem Akosua nyame yade mo china ya besanhia e wo Mọ́borọ Asem so koso abo wabrabo ye fanyansa na ntesa de ohene ne kae no na wa manyansa ni kan ya wansha a obewie hwehwehwe bekwa ko wiase no wa de papa bi ekuta wo no na bo se de tra bokoto no onyame nhira ye nyina na koso a etie Sompa 106.5 FM